मातयेचे पय म्हणून काडून गोराक आमच्या वय नोडे घालून हे नोडे पासून करतात आमी माती घालून दोंगरांनी माती आमी हाडून गोराचे बुदयादीक पयात घालता पोरसांत आमच्या माती कोणोन दिनसा मासाची फळां भाजी रोयता माती म्हणचे आमची गिरेस्कार हे मातयेक कुस्ताचो गोड पोट भरता एकाच उतरान आमी म्हणटा संवसारान ह्या मनशा पयात माती पोसता. All right. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for Jingle Bells, please? Make some noise. And as you put your hands together on behalf of the entire team behind Bonderam and, of course, Piedad Youth Association for the year 2025, we want to extend a very warm welcome to our Honorable MLA and Tourism Minister for Goa. Give it up for Mr. Rohan County. And along with him, we'd like to extend an additional warm welcome to our Honorable MLA, Mr. Rajesh Valdesai. Give them both a round of applause. Thank you so much for joining us here this afternoon. All right, ladies and gentlemen, the fun continues, the parade continues with our next float from Divar Center. Again, every time the music rolls around and before it repeats itself, we will be announcing the time left for each float. So, Divar Center, if you are ready to go, we're going to hand over the street to you. So, ladies and gentlemen, from wherever you are, please put your hands together for Divar Center. काजू मोवून सोरो काडटा काय बरो काजूचो पयात दोंदो आमचो काजूचो रोस शिजोवंक बाटयेक घातला उजो दोंदो सामान दवरला आमी पुरवो जाचो सोरो तयार जातोच कितें वास्तव राखणयेचो योगो कार्मेलीन नाचोया सगली उमेदीन पय गो तितल्यो काजू घेवन आयला रोजालीन राशीक घालून बियो फोडूंक बसला आंजेलीन बियांचो दिग व्हड्याक पय गो काडटा तेरेजीन आगो चेडवा कित्याक तूं रोडटाय सांगो म्हाका कित्याक वळवळटाय पोळो दामून कितें सांग करताय सांग कितें सांगूंक सोदताय माय गे ती दाडी म्हजी फोटा पडे पळय गे ती सोसूंक जायना म्हजे कडेन गे बाय कुलेर बोरगी फेणी धरून पळय बिये नाकाय रोकडेच दिसतले तुका बरें काजूच्यो बियो उजार बाजून सोलून आमी दवरल्या ट्युरिस्टां आमच्यो बियो व्हरून खुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेवन ट्युरिस्टां आमच्यो बियो व्हरून खुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेवन आब्रील म्हयनो येतकूच गजाल नव्या उर्राकाची तोशीच सगले तुस्त करतात कोरेच
Devar Center, a little over 19 minutes to go. Kazu
काजूच्यो बियो उजार बाजून सोलून आम्ही दोल्ल्या ट्युरिस्टां आमच्यो बियो वरून कुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेऊन ट्युरिस्टां आमच्यो बियो वरून कुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेऊन आब्रिल म्हयनो येतकूच गजाल नव्या उर्राकाची तोशीच सगले तुस्त करतात कोरेंच गोंयच्या फेणयेची पोयात काजूची झाडां कितली आमकां फायद्याची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक या काजूची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक या काजूची चोय चोय चोयात आमी काल. काजू आटात चोय चोय चोयात आमी बियो फोडटात चोय चोय चोयात आमी काजू मोयतात काजू मोवून सोरो काडटात काय बरो काजूचो पयात दोंदो आमचो काजूचो रोस शिजोवंक बाटयेक घातला उजो दोंदो सामान दवरला आमी पुरवोजाचो सोरो तयार जातोच कितें वास्तो उर्रा फेणयेचो यो गो काजकेलीन नाचोया सगलीं उमेदीन पय गो तितल्यो काजू घेवन आयला रोजालीन राशीक घालून बियो फोडूंक बसला आंजेलीन बियांचो दीक व्हड्याक पय गो काडटा तेरेजीन आगो चेडवो कित्याक तूं रोडटाय सांगो म्हाका कित्याक वळवळटाय पोळो दामून कितें सांग करताय सांग कितें सांगोंक सोदताय माय गे ती दाडी म्हजी फोटा पडे पय गे ती सोसूंक जायना म्हजे कडेन गे बाय कुलेर बोरगी फेणी धरून पळय बिये नाकाय रोकडेच दिसतले तुका बरें काजूच्यो बियो उजार बाजून सोलून आमी दोल्ल्या ट्युरिस्टां आमच्यो बियो वरून कुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेऊन ट्युरिस्टां आमच्यो बियो वरून कुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेऊन आब्रिल म्हयनो येतकूच गजाल नव्या उर्राकाची तोशीच सगले तुस्त करतात कोरेंच गोंयच्या फेणयेची पोयात काजूची झाडां कितली आमकां फायद्याची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक या काजूची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक या काजूची All right, Devar Center. A little over 8 minutes to go. Divar Center.
Primero Wado, get ready. चोय चोय चोयात आम्ही काजू आटा चोय चोय चोयात आम्ही बियो फोडटात चोय चोय चोयात आम्ही काजू मोयतात काजू मोवून सोरो काडटा काय बरो काजूचो पोयाद दोंदो आमचो काजूचो रोस शिजोवंक बाटयेक घातला उजो दोंदो सामान दवरला आमी पुरवोजाचो सोरो तयार जातोच कितें वास्तो राखणयेचो यो गो कार्मेलिनाचो ह्या सगली उमेदीन पळय गो कितल्यो काजू घेवन आयला रोजालीन राशीक घालून बियो फोडूंक बसला आंजेलीन बियांचो दीग व्हड्याक पळय गो काडटा तेरेजीन आगो चेडवा कित्याक तूं रोडटाय सांगो म्हाका कित्याक वळवळटाय पोळो दामून कितें सांग करताय सांग कितें सांगूंक सोदताय माय गे ती दाडी म्हजी फोटा पडे पळय गे ती सोसूंक जायना म्हजे कडेन गे बाय कुलेर बोरगी फेणी धरून पळय बिये नाकाय रोकडेच दिसतले तुका बरें काजूच्यो बियो उजार बाजून सोलून आमी दवरल्या ट्युरिस्टां आमच्यो बियो व्हरून खुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेवन ट्युरिस्टां आमच्यो बियो व्हरून खुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेवन आब्रिल म्हयनो येतकच गजाल नव्या उर्राकाची तशीच सगले तुस्त करतात खरेंच गोंयच्या फेणयेची पळयात काजूची झाडां कितली आमकां फायद्याची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक ह्या काजूची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक ह्या काजूची दिवार सेंटर 4.5 मिनिटं उरलाय तुमचे चोय चोय चोयात आमी काजू आटा चोय चोय चोयात आमी बियो फोडटात चोय चोय चोयात आमी काजू मोयतात काजू मोवून सोरो काडटा काय बरो काजूचो पोयाद दोंदो आमचो काजूचो रोस शिजोवंक बाटयेक घातला उजो दोंदो सामान दवरला आमी पुरवोजाचो सोरो तयार जातोच कितें वास्तो राखणयेचो
सोलून आम्ही दोल्ल्या दिवार सेंटर 2 मिनिटावर टुरिस्टा आमच्यो बियो वरून कुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेऊन टुरिस्टा आमच्यो बियो वरून कुशाल जातात बाजलेल्यो बियो घेऊन आब्रिल मोहिनो येतोच गजाल नव्या उर्राकाची तोशीच सगले तुस्त करतात कोरेच गोंयच्या फेणयेची पोयात काजूची झाडां कितली आमकां फायद्याची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक या काजूची दिवार सेंटर दाखयतात वडवीक या काजूची Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together for Divar Center. Soglani mottani talia maradanga. Everybody, let's show it for Divar Center. Judges kindly note we're done with 3 floats. We've got 3 more to go here at Bonderam 2025, brought to you by the Piedad Youth Association, Goa's biggest monsoon festival. Our next float belongs to Primerio Wado. दिवाळीकर ऐको येना मगा गोंयच्या कोटपी निस्त्याचो गोस्त आनी उपयोग आदीं सावन आमचे गोंयचे संस्कृतायेचो एक म्हत्वाचो भाग आसा. आमी प्रिमेरू ह्या वर्सा तुमकां सगल्यांक आमच्या गोंयच्या कोटपी निस्त्याचो गोस्त आनी तांच्या उपयोगांचो वालोर दाखोवंक आयल्यान. गोंयचें जेवण निस्त्या बोगोर जायना, पूण कोडपी निस्त्या बोगोर जाल्यार सापसाईच ना. निस्तेकारां गाम वारून दोर्यार वचून कोडपी नुस्तें मारून बाजारांत विकतात. लोक ह्याच निस्त्याचो आनंद घेता. गोंयचो तसो भायलो लोक हाचो स्वाद सांगतना एकदम मसाल्यान भरलोलें आनी रुचीक अशें म्हणटात. कुल्ल्यांचे शेकशेक वो तिसऱ्यांचे सुके उतर आयकूनच तोंडान उदक सुटपाक लागता. आदल्या आनी आतांच्याय तेंपार खुबे आनी तिसऱ्यांच्या शिंप्याचो चुनो करून घोरांक आनी दुर्गांक वापरतात तें आमी पळयलां. शिंप्यांची जनेलां करूनय लोकांनी आपलीं घरां सोबयल्यान. तशेंच ट्युरिस्ट लोक शिंप्यो उजार करून तयार केल्ल्या वस्तूंक पळयोवन गूल जातात. कोडपी निस्तें जशें पोरी कालवां आनी खुबे उदक नितोल करतात, उदकाचो दर्जो सुदरायतात आनी रावपाची सुवात तयार करपाक योगदान दिवंक शकतात. अशें आमचें पर्यावरण सांबाळपाक तीं आदार करतात. ह्या कोडपी निस्त्याची घोडसाण आनी तांचो गोस्त, तांची जनेलां, तसोच तांचो रंग आनी तांच्या वस्तूंचो उपयोग कसो करतात हे प्रिमेरू तुमकां दाखोवंक आयल्यान. ह्याच गोस्तान म्हणुया विवा बोंदेराम, विवा प्रिमेरू, विवा पिवाये. सोबीत गांव आमचो दिवाळकारांचो सगल्यांच्या मोगाचो सोरभोंवती दोर्या चल दोर्या देगेऱ्या आमकां गोस्त कोडपी निस्त्याचो. सगल्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाडयता. खुबयांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता.
सगळ्याचे आवडीचे जेवणाची रुच वाढयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता नुयचे देगेर कोबली घालून इजाक काडटा कुल्ल्यो आगुस्तीन बुडोवन तोडटा शिनाण्यो ज्योतिबायेन कालवो काडल्यात खोडपार मारून तुतयो आनी चिखलांत लेखुब्या तिसऱ्यो कोडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रुच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता तिसऱ्यांचे आणि शकशक कुल्ल्यांचे जिबेची रुच बागयता कवाची चिली फ्राय आणि शिनाण्यो रवा फ्राय वासानूच पोट भरता कुडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रुच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रुच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रुच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता कोडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रुच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता नुयचे देगेर कोबली घालून इजाक काडटा कुल्ल्यो आगुस्तीन बुडोवन तोडटा शिनाण्यो ज्योतिबायेन कालवो काडल्यात खोडपार मारून तुतयो आनी चिखलांत लेखुब्या तिसऱ्यो कोडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रुच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता तिसऱ्यांचे आणि शकशक कुल्ल्यांचे जिबेची रुच बागयता कवाची चिली फ्राय आणि शिनाण्यो रवा फ्राय वासानूच पोट भरता कुडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रुच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता
सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाढयता खुबयांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपयांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाढयता खुबयांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपयांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता कोडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाढयता खुबयांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपयांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता नुयचे देगेर कोबली घालून इजा काडटा कुल्ल्यो आगुस्तीन बुडोवन तोडटा शिनाण्यो ज्योती बायेन कालवो काडल्यांत खोडपार मारून तुतयो आनी चिखलांतले खुबे दिसल्यो कोडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपयांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता तिसऱ्यांचे आणि शकशक कुल्ल्यांचे जिबेची रूच बागयता कवळाची चिली फ्राय आणि शिनाण्यो रवा फ्राय वासानूच पोट भरता कुडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपयांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता शिल्पकला मन बुलयता शिंपयांच्यो कोणट्यो हातान आनी माड घालून गोळ्यान जुदा दोशी जाता कोडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपयांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता Primeiro, less than 10 minutes to go. सोबीत गांव आमचो दिवाडकारांचो सगळ्यांच्या मोगाचो सोरभोंवती दोर्या दोर्या देगेऱ्या आमकां गोश्त कोडपी नुस्त्याचो Viva Bonderam! कोडपी नुस्तें गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे जेवणाची रूच वाडयता खुबयांच्यो पाटल्यो
Requesting everybody to step back away from the floats as they pass by, please. Requesting everybody to step back away from the floats as they pass by. Thank you. खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता न्हंयचे देगेर कोबली घालून इजा काडटा कुल्ल्यो आगुस्तीन बुडोवन तोडटा शिनाण्यो ज्योती बायेन कालवो काडल्यात खोडपार मारून तुतयो आनी चिखलांत लेकुब्या तिसऱ्यो कोडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता Viva primero! सुके तिसऱ्यांचे आनी शकशक कुल्ल्यांचे जिबेची रूच बागयता कवळांची चिली फ्राय आनी शिनाण्यो रवा फ्राय वासानूच पोट भरता कुडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता Viva Bonderam! जुन्याची सोबीत गोरा आनी कवळाची जोनेला शिल्पकला मोन बुलयता शिंप्यांच्यो कोणट्यो हातान आनी माळ घालून गोळ्यान जुदादोशी जाता कोडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता Viva primero! Viva Bonderam! Remedio Wado, 5.5 minutes to go. Viva Bonderam! कोडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता कोडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता न्हंयचे देगेर कोबली घालून इजा काडटा कुल्ल्यो आगुस्तीन बुडोवन तोडटा शिनाण्यो ज्योती बायेन कालवो काडल्यात खोडपार मारून तुतयो आनी चिखलांत लेकुब्या तिसऱ्यो कोडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता Viva primero! सुके तिसऱ्यांचे आनी शकशक कुल्ल्यांचे जिबेची रूच बागयता कवळांची चिली फ्राय आनी शिनाण्यो रवा फ्राय वासानूच पोट भरता कुडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता खुबियांच्यो पाटल्यो तश्योच शिंप्यांच्यो पोटल्यो बाजारान
कुबियांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपियांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता कोडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता कुबियांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपियांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता नुयचे देगेर कोबली घालून इजा काडटा कुल्ल्यो आगुस्तीन बुडोवन तोडटा शिनाण्यो ज्योतिबायेन कालवो काडल्यात खोडपार मारून तुतयो आनी चिखलांत लेकुब्या तिसऱ्यो कोडपी नुस्तें गोंयचें सगल्यांचे आवडीचें जेवणाची रूच वाडयता कुबियांच्यो पाटल्यो तशेंच शिंपियांच्यो पोटल्यो बाजारान व्हरोन विकता All right, ladies and gentlemen, give it up for Primero. And I know I can see all the umbrellas coming out. Yes, the rain is coming down, but it's just going to cool things off. It's not too much rain. I can't see too big a cloud. I think we need some rain. Goa's biggest monsoon festival. Absolutely, Joe. So cool, that's our temperature. We have our penultimate award for this year's Bonderam 2025, brought to you by the Piedad Youth Association. Everybody make some noise for Wittojen. आमी विटोचकार एक कुशाल बोरीत सांज आवडेता माड रोय फायदो पय अशें आमी कित्याक म्हणटात काय पुर्वजांची एक मुण्णी आसा एक माड एक फामील पोसता हे मुण्णेचो अर्थ कितें काय तुमी घडये पयलां आसतलें माड जेन्ना आमच्या पर्सांत आसता तेन्ना माडाचो आमकां कितलो फायदो जाता जावं त्या नाल्लाचो जावं तांच्या चुट्टाचो जावं त्या माडाचे काडटेले सुरेचो एकाच उतरान सांगचें म्हटल्यार माडाचें कितेंच इबाड जायना माडाची एक एक किस्कुटाची वस्त आमकां उपयोगाची जावं ते कोट्टेचो दवलो जावं तो माडाचो वासो जावं ती आडसोरां आदी आदी हें सगळें तुमकां दाखोवंक आमी विटोचकार माड रोय फायदो पय हें कितें तें घेवन तुमकां दाखोवंक आयल्या तर पळयात विटोचकार तुमच्या मुखार दवरतात माड रोय फायदो पय फायदो पय फायदो पय फायदो पय दाखोवंक तुमकां हाडला आमी वालोर माडाचो पळयतोच तुमकां गमतेले माड कितलो गरजेचो म्हणटात आमी माड आदार एके फामिलीचो इबाडताचो जायना सगल्याच वरदान फायद्याचो चुट्टाची मोल्लां नाल्लाची सोण्णां कोट्टेचो दवलो करून उजार करता कात्याचो राजू विराची सारू माडाचो वासो करून घराक घालता Ladies and gentlemen, please clear the path for the float coming down. We request you to please clear the way for the float coming down. Thank you. म्हणटात आमी माड रोय आनीक फायदो पय माड मुछाक दुखोय ना तूं माडाक कितलोय दुखोय नाल्लाचें चून काडून शाकोती करून खावय जिवाक तोणाय मेळपाक आडसोराचें उदक पिवय रुचीक रे बोरी नुस्त्याची कोडी नुस्त्याचे कोडये बबर आमचें जायना नाल्लाचे खोबरे मेळोत तो तेल काड ल्हान भुरग्यांक कास तोसली आनीक गोठायना
right, Vito J. A little over 15 minutes to go. Ladies and gentlemen, we're going to ask you to please clear the way because the float is coming all the way down this side. Please clear the path. Make some way for the entire float parade to come through. Thank you. Victor, a little over 12 minutes to go. Warda
ladies and gentlemen, asking you to clear the path, please. Make way for the float to come through. विनागरिक उपयोग कोरात माडाचे सुरीचो सूर घालून सान्ना करतो दोम दोम त्या सान्नाचो गोडत्या माडाचे आमकां गरजेचे गोड चूर घालून पोयात पातोळ्यो हाडल्या पोरून तशेंच तिजान आनीक वन्नू करतात गोड घालून नाल्लाचो रोस काडून माड रोय आनीक फायदो पळय माडाचें कितेंच इबाड जायना माड रोय आनीक फायदो पळय माड मनशाक केन्नाच दुखयना माड रोयत जाल्यार कुशार कातरीन तुमकां सांगता पिटोचकार ओडोन जागे जायार जाणटी नेणटी तशीच ल्हान पोरां माड रोय आनी फायदो पळय हें दाखोवन तुमकां आयल्या पिटोचकारां Come on, Mr. Chair. Little over 8 minutes to go. दाखोवन तुमकां हाडला आमी वालोर माडाचो पळयतोच तुमकां गमतेले माड कितलो गरजेचो म्हणटात आमी माड आदार एके फामिलीचो इबाडताचो जायना सगल्याच वर्दान फायद्याचो चुट्टाची मोल्लां नाल्लाची सोण्णां कोट्टेचो दवलो भरून उजार करतात कात्याचो राजू विराची सारून माडाचो वासो करून घराक घालतात म्हणटात आमी माड रोय आनीक फायदो पळय माड मनशाक दुखयना तूं माडाक कितलोय दुखय नाल्लाचें चून काडून शाकोती करून खावय जिवाक तोणाय मेळपाक हाड सोलाचें उदक पिवय रुचीक रे बोरी नुस्त्याची कोडी नुस्त्याचे कोडये बबर आमचें जायना नाल्लाचे खोबरे मेळोत तो तेल काड ल्हान भुरग्याक कास तसली आनीक गोठायना फेणी करून माडाची माटयेक घातला उजो तोडणी जाल्यार इल्लोसो बोटगेयात फेणयेचो विनागरीक उपयोग कोरात माडाचे सुरीचो सूर घालून सान्नां करतोच दोम दोम त्या सान्नाचो गोडत्या माडाचे आमकां गरजेचे गोड चूर घालून पोयात पातोळ्यो हाडल्या पोरून तशेंच तिजान आनीक वन्नू करतात गोड घालून नाल्लाचो रोस काडून माड रोय आनीक फायदो पळय माडाचें कितेंच इबाड जायना माड रोय आनीक फायदो पळय माड मनशाक केन्नाच दुखयना माड रोयत जाल्यार कुशार कातरीन तुमकां सांगता पिटोचकार ओडोन जागे जायार जाणटी नेणटी तशीच ल्हान पोरां माड रोय आनीक फायदो पळय हें दाखोवन तुमकां आयल्या पिटोचकारां A little over 5.5 minutes to go. Victor Jen. दाखोवन तुमकां हाडला आमी वालोर माडाचो पळयतोच तुमकां
2 minutes to go. दाखव तुमका आडला आम्ही वालोर माडाचो पयतोच तुमच्या गोमतेले माड कितलो गरजेचो म्हणटात आमी माड आदार एके फामिलीचो इबाडताचो जायना सगल्याच वरदान फायद्याचो सुटाची मोल्लां नाल्लाची सोण्णां कोट्टेचो दवलो करून उजार करतात कात्याचो राजू विराची सारू माडाचो वासो करून घराक घालतात म्हणटात आमी माड रोय आनीक All right, ladies and gentlemen, please give it up for Vitoje. And before we move on to our last and final float for Bonderam 2025, just a couple of announcements. Firstly, ladies and gentlemen, I know the crowds are building, but we need you to clear the path to make way for the last float to come through. We don't want anyone injuring their feet or their hands in case the floats roll over them. So please try and stand behind the barricade if you can. Otherwise, come here to the center court right in front of the stage. We also want to announce that, like we do every year, we are having our lucky draw in a short while from now. And they've got some amazing prizes for the lucky draw. The first place prize is a Yamaha FZ5. The second prize is an iPhone 16. And the third prize is a Toronto Yukon Bicycle 2.0. If you want to get your hands on some tickets for the lucky draw, please come to the bar and pick up your tickets. They are being sold at the bar for 200 rupees a ticket. I'm going to hand it over to Joed to announce our last and final. तुम्ही सोगली All right, before we get to playing it, Joed's going to announce our last and final floats. Our final vote for Bonderam 2025, brought to you by the Piedad Youth Association. Everybody make some noise for Modern Stars. सोगली जी बोंदेरां 2025 ह्या सुवाळ्याक हाजीर जाल्यात तांकां आमी माडान स्टार्स व्हडे उमेदीन तुमच्या मुखार दवरतात सोबीत आनी उपयोगी काळ पावरीश आमच्या गोंयच्या लोकांच्या आवडीचो आनी उपयोगाचो माड आनी ताचेर जिवीत दिवपी फळ नाल्ल हो फ्लोट जावन आसा माडाचो उत्सव आमच्या गोंयच्या लोकांच्या जिणेचो आमच्या दिसपट्ट्या जेवणाक उपयोगाक पडपी तशेंच आमच्या धर्मीक परबांनी उपकाराक पडपी नाल्ल जावन आसा आमचें दायज आमचें जेवण आनी आमचे जिणेची वाट पळोवया नाल्लाचें पयण माडार तावन आमच्या कुजनाक जंय नाल्ल आमची कोडी रुचीक कोत्ता आनी स्वाद दिता तेच परी गोंयच्या पारंपरीक गोड काणाक अदीक स्वाद हाडटा जशे फामाद उत्सवीक दोदोल आनी पारंपरीक पातोळ्यो एक धांवती नदर तर आमच्या फ्लोटांतल्यान कोण परी नाल्ल जावन आसा एक जादूय हात्यार आमकां सोगल्यांक तर तुमच्या मुखार येता माडान स्टार्स आपलो फ्लोट घेवन माड सोयंबाचें देणें पोरबांक आनी दिसपट्टें जिणें Nallashirai festa amci kushi sobona Nalgalan ranta jinsa basaci jeona गोंयकाराचे नाल्ल बोगोर कशेंच रे जायना नाल्ल ना तर गोंयची कोडी रुचीक लागोना Nala tunu goshi kata sanna mekonala Asta bajenoi nalgalun shizoita Donde to shiz patolu korun Gorsha kutya nalgalun Katoru korun kuina fota Nala tunu goshi kata sanna mekonala Asta bajenoi nalgalun shizoita Donde to shiz patolu korun Gorsha kutya nalgalun Katoru korun kuina fota
soria ceara sacna la ci soi pori Chicken shakuti gostak nalvasun vatitori Gordzun galun poia toiar kelia patoli chiamara bovinalo neuta un samanalo sobeta indute vagnala petoita Innovation na futa oglenora kazra adi nalla sono sciso coshita chiamara bovinalo neuta un samanalo sobeta indute vagnala petoita Innovation na futa oglenora kazra adi nalla sono sciso coshita Nalancetun tanu cemba krentul galundo Toviar basono rucin catolo pol borroso Casarazo poco shes golden barto shes coi chipina granala cenzuna galon caloita Coince dololo to shes pisana porno to shedo chica baby Nalla zono scardon shes doita Casarazo poco shes golden barto shes coi chipina granala cenzuna galon caloita Coince dololo to shes pisana porno to shedo chica baby Nalla zono scardon shes doita Bonderam foloia Yo Marina yo Juana yo Roslina yo Juliana Marasta Tagliamone coscine hasul nazzone cao Nala amca gorget somora soglenda koia Marasta Tagliamone coscine hasul nazzone cao Nala amca gorget somora soglenda koia All right, Modern Stars, a little over 17 minutes to go. Nalla scilai festa cinque ci somona Dal galon ranta ginsa passa cigiona Goin karache nalla bogor kochets rezaina Nalla natur goinchi kudi ruchik lagona Nala tunu yoshikata sanna noi konala Asta baje noi nagalona shizoita Donde to shes patolo con gorsha kutia nala galon Katorio koru kuina fota Nala tunu yoshikata sanna noi konala Asta baje noi nagalona shizoita Donde to shes patolo con gorsha kutia nala galon Katorio koru kuina fota Chicken shakuti gostak nalvasun vatitori Gordzun galun poia toiar kelia patoli Chiamara bovinalo neuta un samanalo sobeta Indute vagnala petoita Innovation na futa oglenora kazra adi Nalla zono sciso coshita Chiamara bovinalo neuta un samanalo sobeta Indute vagnala petoita Innovation na futa oglenora kazra adi Nalla zono sciso coshita
tano cemba crentul galundo into viarba sono rucin catolo por borroso Casa la sua bocca și zbolie de barto și zgoi și prin la granala ce țună galul ca doita Coi și dololo to și spizan porno to și roci că baby nalla zoros cardon și zdoita Casa la sua bocca și zbolie de barto și zgoi și prin la granala ce țună galul ca doita Coi și dololo to și spizan porno to și roci că baby nalla zoros cardon și zdoita Bazul rosa de borno con mai c'ha di sardi varci Bonderam foloia Yo Marina yo Juana yo Roslina yo Juliana Maral star tagli voli coscine hasul nazzol gaon nala anga gorge somor sogle da koya Maral star tagli voli coscine hasul nazzol gaon nala anga gorge somor sogle da koya Modern Stars, 13 मिनिटं उरलं तुमचे 13 minutes more, Modern Stars! Viva Bonderam! Nalla scirai festa cinco și sobona Nal galon ranta ginsa basa ci geona Konkarace nalla bogor kochets rezaina nalla natur goinchi kulir ruchik lagona Nala tungo și frata sanna noi tonala asta baje noi nala una și zoita Donde te și spatele con corșa cu nala galo catoriu coru cui la fota Nala tungo și frata sanna noi tonala asta baje noi nala una și zoita Donde tu și spatele con corșa cu nala galo catoriu coru cui la fota și zona halea samara ci cori Poșet soria ceara sacnala ci soi bori Chicken shakuti gostagnal vasun vatitori gorțun galun poiato iar gelea patoli Chiamara bovinala leota usamanala soveta Indu te vagnala petoita Inoverisha nakna futa oklinora kazra adi Nalla zoros și zona coșita Chiamara bovinala leota usamanala soveta Indu te vagnala petoita Inoverisha nakna futa oklinora kazra adi Nalla zoros și zona coșita nala chetsuntano cemba crentul galundo into viarba sono rucin catolo por borroso Casa la sua bocca și zbolie de barto și zgoi și prin la granala ce țună galul ca doita Coi și dololo to și spizan porno to și roci că baby nalla zoros cardon și zdoita Casa la sua bocca și zbolie de barto și zgoi și prin la granala ce țună galul ca doita Coi și dololo to și spizan porno to și roci că baby nalla zoros cardon și zdoita
filoso bazulo rosa giorno borno con mai c'ha di santi varci Bonderam foloia Yo yo Marina, yo yo Juana, yo yo Roslina, yo yo Juliana. Mara star tagli voli cuscina nazzone nazzone cao nala anka gorje somoro soglenda koya Mara star tagli voli cuscina nazzone nazzone cao nala anka gorje somoro soglenda koya All right, Modern Stars, make some noise. Nalla scinai festa cinque ci somona Nal galon ranta jinsa basa ci giona Konkarache nalla bogor koshets rezaina nalla natur goinchi kudir ruchik lagona Nala con goshikata sanna noi gonala asta baje noi nagalona shizoita Donde te shis patoro con gorsha kutiana galon katorio koru kuina fota Nala con goshikata sanna noi gonala asta baje noi nagalona shizoita Ladies and gentlemen, please clear the way for the float to come through. Once again, requesting you to clear the way for the floats to come through. Dale catolo shizona halla samara chikodi Pashin soria chara sakna lachi soi pori Chicken shakuti gostak nalva sun vatitori Gortsum galun poya toyar gelya patoli Yamada bobinala leuta usamanalo sobeta Indute wagnala petoita Innovation akna futa Uklinora kazra adi Nalla solo shizona goshita Yamada bobinala leuta usamanalo sobeta Indute wagnala petoita Innovation akna futa Uklinora kazra adi Nalla solo Siding लोग रहते shizona मंच से साइडी goshita जरा प्लीज मंच मंच कौन स्टेजी साइडी ऊपर हाई दे लोग मंच से साइडी जरा तुम लाऊं देख डिस्क्वालीफाई जाते हैं वोट प्लीज आई कोई ना तुमका मंच से साइडी जरा प्लीज बैरिकेड फाटलन Nalgalon toyar kela sonia meliko La kodoro chigala tatu nalgal chito Nala chitsun tanu chemba krentur galundo Into viar basono ruchin katolo por borroso Kazara so bolo shins bolin barto shis koi shipina granala chitsun galon kaloita Koi shito dolo to shis pisano porno to shido chikupipi Nala toros kanon shizoita Kazara so bolo shins bolin barto shis koi shipina granala chitsun galon kaloita Koi shito dolo to shis pisano porno to shido chikupipi Nala toros kanon shizoita मास्टर स्टेजी साइडिंग लोग आए थे मास्टर प्लीज साइडी रवाए या तुम लाओ दे डिस्क्वालीफाई जाते प्लीज लेकिन 5 मिनट और ले देंगे ले प्लीज मास्टर व्हाट डिड दिया देगा Yo yo sentrita nal ilek toya Yo yo margarita nala zorros kadoya Nala catona filoso bazulo rosa giorno borno con mai c'ha di santi varci Bonderam foloia Yo yo Marina, yo yo Juana, yo yo Roslina, yo yo Juliana. Mara star tagli voli cuscina nazzone nazzone बड़ा स्टार 5.5 मिनट और ले देंगे soglenda koya Mara star tagli voli cuscina nazzone nazzone cao Nala anka gorje somoro soglenda koya मॉडर्न स्टार्स माँ से स्टेजी साइडी लोग आए थे माँ से प्लीज साइडी तो रहे प्लीज
कितले पडटा हांव Nalla shilai festam cinco și somona Nal galon ranta ginsa pasa ci geona गोंयकाराचे नाल्ल बोगोर कशेच रे जायना नाल्ल ना तर गोंयची कुडी रुचीक लागोना Nala tun goshit kata sanna noi konala Asta baje noi na galon și zoita Ladies and gentlemen, please clear the path. Patul corun corșa cu nala galon Catoriu corun cui na fota Nala tun goshit kata sanna noi konala Asta baje noi na galon și zoita Donde toșesc patul corun corșa cu nala galon Catoriu corun cui na fota Dale catul și zona halea să maraci cori Toșem soria ceara sacna la ci soi pori चिकन शाकुती गोस्ताक नाल बासून वाटी तोरी गोडचून घालून पोया तयार केल्या पातोळी Ya mara bolvi nala neuta Usama nala sobeta Indu devac nala pitoita Inovereshe nakna futa Ogli norea kazra adi Nala zoros și zon goshita Ya mara bolvi nala neuta Usama nala sobeta Indu devac nala pitoita Inovereshe nakna futa Ogli norea kazra adi Nala zoros și zon goshita Nalgalon toiar kela sonia someliko La kodoro chigala data tu nalgal chitore नाला चिचून ताणून चेंबा करेन तूर घालून दो तो व्यार बासून रुचीन कातलो पड बरोसोर Kazara so bolo shins bolin barto shins koi shipin agranala chitsun galon kaloita Koi shedolo to shins pisan bolno to shedo chikpepi Nala zoros kadon shins loita Kazara so bolo shins bolin barto shins koi shipin agranala chitsun galon kaloita Koi shedolo to shins pisan bolno to shedo chikpepi Nala zoros kadon shins loita Yo yo sentrita nal ile katoya yo yo margarita nala zorus kadoya Nala catona filosofa sulla rossa c'è un urluco Mai c'è di santi varci Bonderam foloia yo yo marina yo yo juana yo yo roslina yo yo juliana Maral star Taglie vole coscine Hasule nazzole gaon Nala anca gorget Somora soglen takoya Maral star Taglie vole coscine Hasule nazzole gaon Nala anca gorget Somora soglen takoya Modern Stars, just a minute to go. Modern Stars, just a minute to go. Good minute, Modern Stars. Nalla shilai festam cinco și somona Nal galon ranta ginsa pasa ci geona गोंयकाराचे नाल्ल बोगोर कशेच रे जायना नाल्ल ना तर गोंयची कुडी रुचीक लागोना Nala tun goshit kata sanna noi konala Asta baje noi na galon și zoita Donde toșesc patul corun corșa cu nala galon Catoriu corun cui na fota Nala tun goshit kata sanna noi konala Asta baje noi na galon și zoita
दोंडे तशेंच पातळ करून गोडशाक त्या नाल घालून कातोड्यो करूंक ना फोटा नाल कातल शिजून हाडल्या समाराची कोडी तशेंच सोड्याच्या रसाक नाल्लाची सोय बरी चिकन शाकुती गोस्ताक नाल भाजून वाटी तोरी गोडचून घालून पोया तयार केल्या पातोळी ह्या माडा बोवी नाल मेवता पुसवा नाल सोबेता तितून देवाक नाल पेटोयता All right, ladies and gentlemen, I think Mardan Stars and every float that came before them deserves the biggest round of applause. Give it up for our fantastic float parade here at Bonderam 2025. On behalf of my co-host Joy Almeida and myself, we want to welcome each and every single one of you to the 41st edition of Goa's biggest monsoon festival, Bonderam 2025, which is presented to you by Piedad Youth Association, 6 incredible awards. I think, you know, either time with a Tiondon, Tintin Moina, then Kam Korum, but Tintin Char Moina, the Gun Tras Keung, Temi Gaila, Tegalagon Soglia, Mangta Masha, Mortan Italia Maria, Amje, all the awards of Divar. Come on, everybody. This is Bonderam 2025, brought to you by the Piedad Youth Association, celebrating 50 years. The association and, of course, the 41st edition of Goa's biggest monsoon festival. Just want to say a big congratulations to the founding members who are still here and very proudly so, celebrating 50 years of Piedad Youth Association. But right now, ladies and gentlemen, our current president, Clarence Fernandez, is escorting all of our dignitaries on stage. And we're going to step aside so you can say hi to all of them. Please join me in welcoming all of our dignitaries on stage by a big round of applause. Starting with our guest of honor, Honorable MLA for Kumbarjua. Make some noise for Mr. Rajesh Valdesai. We also want to welcome our chief guest, Goa Tourism Minister and Honorable MLA, Rohan County. Let's give him a round of applause, please. We also want to welcome and tell you that we're joined here today by the Sarpanch of Golti Navali. Make some noise for Mario Pinto. We also have with us today the Sarpanch of Samathiaj, Anuradha Volvoikar. And not to forget, last but in no way the least, Honorable MLA Alesh Reginald Lorenzo. Make some noise, everybody. We also want to welcome the MD of Alcon Victor Group. Make some noise for Mr. Varun Albuquerque. Everybody, give it up for him. Come on, we can do better than that with the applause. All right. You already know the gentleman sitting right at the very end. It is our president of the Piedad Youth Association, the one and only Clarence Fernandez. He comes with his own set of groupies, I tell you. I think he got the most amount of noise over here on stage. So we have the incredible Piedad Youth Association. We would request them one by one to kindly do the honors and present a memento courtesy the Piedad Youth Association. To begin with our Honorable Minister for Tourism for the Government of Goa, Mr. Rohan Conte. Magda Soglani Mottane Dalia Maria, so Minister, everybody. We noticed he was completely engrossed in the floats while he was enjoying his sweets as well. Earlier today, on that video as well that you must have seen, he spoke about how we need to invest in cultural heritage and these kind of things. And I think Bonderam is a testament of the fact that Goa and Goans can have lot to, or rather have lot to offer
much beyond the beaches. Great job. Next up, we'd like to request one of our members from the Piedad Youth Association to kindly present a memento to the Honorable MLA of Kumbhajoa constituency, Mr. Rajesh Valdesai. Once again, we request one of the Piedad Youth Association members to kindly offer a memento to the Honorable MLA of the Kurtori constituency, Mr. Reginald Lorenzo, who's coming up from very, very far, from Shasti land. Salzer song as Paula. Mangta sogla ni morta ni talio Mario danka. Taka. Once again, requesting one of the Piedad Youth Association members to kindly do the honors and present a memento to a very popular gentleman dressed in green, sitting on the stage, Mr. Varun Albuquerque. I don't think there's anyone out here who doesn't know him. Requesting one of our Piedad Youth Association members to kindly do the honors and present a memento to the Sarpanch of Golti Navelid, Mr. Mario Pinto. Everybody, let's hear it for him. Come on. And finally, one of our PYA members kindly do the honors and present a memento to the Sarpanch, who's also seated with us, Anuradha Volwaikar, madam. Sarpanch of Malar, of course. And I think finally, one of the members can present a memento to a man who's been working really, really hard behind the scenes. He's a young gentleman, and I think he was talking about what Bonderam means to him, and being the president of the Piedad Youth Association 50 years later. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Clarence Fernandez, everybody. There's absolutely no denying that under his leadership, we've already put up an incredible festival year of Bonderam. By the way, from the ex-president to the current president. Thank you, Savio. All right, ladies and gentlemen, before we move on to what happens next, we're going to request the members of 24K India to please report to the side of the stage, just so we know that you're here. All right, with that, ladies and gentlemen, we're going to request our president, Clarence Fernandez, to step up to the mic and give us the welcome address. Make some noise for Clarence, everybody. Good evening, Diwar Island. Good evening, Diwar Island. I am not the voice of Diwar Island, but my father is famously known as the voice of Diwar Island, and I'm proud to stand here as the president of Piedad Youth Association, where my father was a founder member 50 years back. It is just a testimony of what great work our Piedad Youth Association has been doing for the last 50 years. I would like to take this opportunity to invite all you, to welcome all you people, lovely people, for this amazing festival of ours. I would like to welcome our honorable chief guest, Shri Rohan Kaunte, the tourism minister, honorable MLA of Kumbhajoa constituency, Shri Rajesh Valdesai, our guest of honor, Shri Varun Albuquerque, the managing director of Alcon Victor Group, our special guest, Alex Reginald Lorenzo, the MLA of Kurtori constituency, our Sarpanch of Golti Naveli, Shri Mario Pinto, and Sarpanch of Village Panchayat Saumatias, Shrimati Anuradha Volwaikar. Piedad Youth Association has been doing Bonderam for the last 41 years, and people keep asking us what is different year on year. And every year I keep saying our consistency is what makes us different. Today I stand here proudly with great pride saying that all the 6 wards of Diwar have delivered the best float parade that Goa has seen. 6 impeccable floats by the people of Diwar
to showcase Goa, what we can do if we are together, to showcase what we do if we create together. This world can learn a lot from Goa and Goankar. ही बोंदेरां आमची, ही बोंदेरां आमी सदांच सांबाळची आनी ही बोंदेरां आमी सदांच फुलोवची. Thank you. Check. Give it up for Clarence Fernandez. Thank you, Mr. President of PYA. Next, our Sarpanch of Golti Navali Panchayat, Mr. Mario Pinto. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Mario Pinto. आमच्या मध्ये आयज बोंदेरांच्या फेस्टिवलाक आहा आमचो टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन कवटे, तोच आमचो MLA कुमारजो कॉन्स्टिट्युन्सीचो बाब राजेश फलदेसाय आनी आमचो खडेगांत रिजिनल लॉरेन्स कुर्तोरी MLA, तसोच आमचो बाब वारून ताजें हॉटेल हांगा मर्करी, आनी आमची सरपंच सामातियाची बाय अनुराधा वलवयकार आनी म्हजो शेजारी बाब प्रेसिडेंट PYAचो बाब क्लॅरन्स फेर्नांडीस. 50 वर्सां 2 ऑक्टोबराक ह्या वर्सा ह्या क्लबाक वता आनी ह्या 50 वर्सांक ह्या क्लबान निसो देवार निसो गोवा आख्खे इंडियेक आनी आख्ख्या संवसाराक बोंदेरां फामाद केली आनी ह्या क्लबान जायती सर्वीस ह्या आमच्या गांवांक दिली आनी हांव तांकां बरें ह्या आवणेता आनी बाब क्लॅरन्स आनी ताजी टीम कीप इट अप. विवा बोंदेरा. Give it up for Mr. Mario Pinto, everybody. Next up, we'd like to invite and request Mr. Varun Albuquerque, who's a very important member of the hospitality industry and an important stakeholder as well, to kindly say a few words. Members of the days and my dear Divadkars and all those gathered here today. Indeed, it was a spectacular event, and to mark the 50th anniversary of PYA and the 41st anniversary of Bonderam, I think we have to owe it all to the entire leadership and teamwork of PYA and all the youth and all those who have participated. So Clarence, fantastic job to you and to the entire team, and keep up the good work and keep rocking. Thank you so much, Varun. Next up, we'd like to request Amso Shastikar Patram. He's come all the way from Kurtori, Mr. Alex Reginaldo Lorenzo, to kindly say a few words. बरें दिसलें साश्टीसान येवपाक, सो आय विल टॉक द साश्टी लँग्वेज. पयले सुवातेर बाब रोहन कावंटी, आमचो म्हजो इश्ट आनी टुरिजम मिनिस्टर बाब राजेश फळदेसाय, सॉरी प्रेसिडेंट बाब क्लॅरन्स, बाब मारियो, बाय सरपंच बाय वलवयकर, बाब वरून, बाब मारियो, सगळे मेंबर्स एसोसिएशनाचे चड मोगाचे, समातियर्स, पियेदाद जावं लागशिल्ले हिंगाचे गांवचे आनी सगळे म्हजे मोगाळ गोंयकार भावांनो भयणांदो आनी आपुरबायचे भुरग्यांदो, भरपूर उमेद दिसली चोवपाक. बरें सो व्हड तुमचे एक इतली युनिटी, इतली संबंद दोत्तात तुमचे मदें. आमचे मदें फादरूय आहले, पण स्टेजीर ना, तांकांय मान दिता, सगळे वडिलांकूय मान दिता बिसोचणे पयलें. आनी तेच भशेन तुमकां खेरीच भाग एसले यूथ मेळपाक आनी एसले तुमकां हे इतले संबंद वाडोवपाचे संदी मेळपाक. पोते सुवातेर हांव तांकां पियेदाद तुगेले पियेदाद यूथ एसोसिएशन ताचे सगळे मेज कारभाऱ्यांक, ताचे सगळे जे एक्टिविटी इनवॉल्ड आहाय तांकां सगळ्यांक हांव यश शावणेता. हांव काळजांतान आभारी. हांव दोन मिनटां हिंगा येयलो, म्हाका आपोवूं ना, तरी आसतना हांव येयलो स्टेजीर, कित्याक बरें दिसलें. काळजांतल्यान हांव तुमकां आय विश यू गूड हेल्थ, बरी सावध, बरो फुडार. आनी तेज भाशेन हांव आतां उलयतालो तुमकां आनी ब्रीज नाका हिंगा, ब्रीज जाल्यार तुमकां आभार म्हणा सगल्यांक तुमकां. तेज भाशेन बाबा तुमच्या एसोसिएशनाचे सगळे मेज आय विश देम गूड हेल्थ, हॅपिनस, आनी तुमकांय बी गॉड ब्लेस यू. देवान तुमचेर सबाम आशिर्वाद घालचें आनी तेज भाशेन तुमकां सदांच बरी सावधीन, बरे सुखान, आनी हो गांव जो हांव भितर सरलो हाल्यांक
फेस्त तुमचें आयकोन जाणा की फाल्यां तुमी कोणसां हें कोतले म्हणून बरो असोच गांव उरल्या बरो म्हूण आनी तुमकां सॅल्यूट दिता हें तुमी सांबाळ्ळें म्हूण सगल्यांनी जे एक मनशान हो गांव सांबाळ्ळें तांकां आज रेस्पेदान मान दिता काळजांताना बारी देव बरें करूं. देव बरें करूं पात्रांव. The Honourable MLA of Kuthuri constituency, Mr. Reginald Lorenzo. We're now going to request our guest of honor, Honorable MLA of Kumbarjua, Mr. Rajesh Faldesai, to please address us all. Good evening, everyone. Viva Bonderam! Viva Bonderam! आयच्या आमच्या ह्या बोनेरांक आमच्या मदीं आमचो टुरिजम मिनिस्टर म्हाजो मित्र बाब रोहन खंवटे सर त्याच बरोबर म्हाजो मित्र खरोखरच खूब आनंद दिसलो तेका पळोवन सदांच म्हाजो सहकारी आमच्या एसेंब्लीन हांव सदांच तेजे कडेन खुबशे गायडन्स घेता आमच्या सरा कडेन घेतात नो डावट रेजिनाल्ड बाब त्याच बरोबर आमचो टेरेन्स बाब फेर्नांडीस जो प्रेजिडेंट आमचो आसा बरें काम करून दाखयल्लें आसा त्याच बरोबर आमचो बाब अरुण त्याच बरोबर आमचो गोलते नावेलीचो सरपंच बाब मारियो पिंटो त्याच बरोबर आमची साव माताची सरपंच बाय अनुराधा काकी वळवयकर त्याच बरोबर बाकीचे सगळे माझे मित्र हांगा जमलेली माझी वडील भाव भयणां तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. खरोखरच म्हाका अशें दिसता की हांव हांगा बसला पूण चीफ गेस्ट आसल्या कारणान हांव फुडें येना म्हाका फुडें येवन नाचो कशें दिसता कारण इतली तुमी बरें ऑर्गनायज केला बाब फेर्नांडीस त्याच बरोबर आमचो एडवोकेट सावियो आनी संजय तेजी फूल टीम जितले तेजे व्हॉलंटियर आसा तेंच्यांनी इतले बरें ऑर्गनायज केल्ले आसा. लास्ट शेनवाराक आमची 3 बोनेरां जाल्लीं ह्या शेनवाराक खरोखरच आनंद दिसता. खूब काम आसलेलें गणेशांक लागून कितें कितें आनी बाकीचें काम आसलें तरी खंयचेंच काम सगळें फाटीं सोडून हांव मुद्दम करून बोनेरांक येता कारण जो पळय आमचे पुर्वजांनी जे सांबाळलेलें आसा हे पुर्वजांनी सांबाळलेलें आसा. आज आमचो पियेदाद असोसिएशन जो क्लब आसा हे आतां 40-50 इयर्स म्हाका दिसता गांधी जयंती 2 ऑक्टोबराक तेंची 50 वर्सां जाता तेज्या बद्दल तेंचें अभिनंदन करता. त्याच बरोबर हे असोसिएशन ही बोनेरां करता 41 इयर्स तेंचेंय कॉंग्रेच्युलेट करता अभिनंदन करता कारण 41 वर्सां 41 इयर्स हे सांबाळपाक हे सादारण न्हू म्हाका दिसता तेन्नाच हांव जाल्लो इतले तेंप तुमी जे पळय सांबाळा तुमकां आत्तां म्हाजो मित्र बाब रेजिनाल्डान सांगलेला टुरिजम मिनिस्टरूय आमकां म्हणटलो सांगतलोच खरोखर तुमकां सॅल्यूट मारपाचें. आयच्या आमच्या बोनेरां आख्ख्या वर्ल्डभर फेमस आहा. म्हाका एकूच सांगा आमच्या गोंयान अशी बोनेरां आनी तुमी केन्नाच म्हणजे अशे कार्यक्रम केन्ना पयल्या खूब जाता नो डावट भरपूर जाता पूण जे पळय बोनेरांक आख्ख्या लंडनसान आमचे भाव आख्ख्या गोंयभरच्यान जे ट्युरिस्ट येता किंवा काणकोण ते पत्रादेवी ते पेडण्या पर्यंत सावन ट्युरिस्ट येता जावं आमच्या गोंयभरचे लोक येता जे पळोवपाक खरोखरच तुमकां सगळ्यांक पळोवन आनंद दिसता. आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता आमी फेरी बोटीची सुद्दां सोय केल्या. आयज तुमकां रातची 2, 3, 4 पर्यंत सुद्दां 2 फेरी परत आसतले आतां आमी 4 घातल्या पूण येणाऱ्या फुडल्या बोनेरांक आमी कितें एवरी टायम आमी इन्क्रीज करीत आसता कितें नाल्यार कितें तरी बरें करचें. आमच्या फुडल्या बोनेरांक म्हाका दिसता आमकां रो फेरी आसतली हें 100% कारण आमी पयर आमी करूंक सोदतालो जेन्ना आमचे कडेन रॅम्प ना आनी 6 रो फेरी येता कारण आमकां सदांच दिसता एक फेरी बोटीची जर सेवा जर बरोबर जर मेवळी जाल्यार आमचे दिवाडकार भावांक भयणांक सामको तेजो आनंद जातलो आनी दुसरे कडल्यान आमकां पर्याय कांय ना. म्हण ही जे पळय आमी रो फेरीचें जें आमी स्वप्न पळयल्लें आसा म्हाका दिसता आनी 4 ते 5 म्हयने भितर आमकां रो फेरी जातली कारण आमी जेटीक लागून रावल्ले आसा. त्याच बरोबर एसेंब्लीन सुद्दां आमी एवरी टायम म्हणटा जी बोनेरां आख्खी फामाद आसा जे तुमी आयज पळय करून दाखयता जे आमकां उर्बा हाडटा प्रत्येक मनशाक हांव पळयतालें इवन फॉरेनर सुद्दां नाचत येताली बावडी इवन ट्युरिस्ट सुद्दां येताले इतले आनंद दिसता म्हण तुमी चिता हे तुमी खरोखरच हे बरें सांबाळलेलें आसा. आमचे दिवाडे गांवान आख्खे गोंयभर वर्ल्डभर फेमस आसात. ही बोनेरां म्हणटा ती इतली फेमस तुका सांगू फाटल्या दिसांनी हांव आनी म्हाजो मित्र इश्ट बाब रेजिनाल्ड आमी लंडन आसलेले आमी एकाले शोवाक म्हण गेल्ले थंय सुद्दां आमी बोनेरांचे सारको जय जयकार करताले कारण इतली बोनेरां सुंदर हांव मुद्दम तांकां आपयतालो इवन म्हाजे लंडनकार भाव सुद्दां गोंयचे हांगा येयल्ले आसताले. खरोखरच आनंद दिसता खूब बरें दिसता. हेज्यांनी फुडें सुद्दां आमी हेज्यांनी बरें कितें करून दाखयतले बरें कितें भुरग्यांक आमी उर्बा हाडटले हेजेरूय आमी खात्री करूंक जाय आनी तांकांय आमी प्रमोट करूंक जाय. जितले जितले बोनेरांक कितें पळय लागता आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसा. एसेंब्लीन सुद्दां आमी सदांच उलयता की आमकां बोनेरांक एक पॅकेज दिवची. आतां आमचो टुरिजम मिनिस्टर आहा तोय तुमकां सांगतलो म्हाका केन्नाच ना म्हणलें ना इवन मुख्यमंत्र्यान सुद्दां ना म्हटलें ना
तेजें अभिनंदन करता. आयज पळयला तेणी कसो जनसागर आमचो दिवाडेचो, कितले लोक आसा त्या पोताकच्यान त्या पोताक पर्यंत सगळे आमचे दिवाडकार भाव भयणांनी सगळे गोंयचे आनी भायले सुद्दां लोक हांगा आसा. आयज मुद्दम करून आमचे मिनिस्टर पयलीं येयल्लो आसा, ताका आयज कळटलें. लास्ट टायम आमचो मुख्यमंत्री येयला म्हणून आमी कितें करता, आमच्या बोनेरांक तुमी पळयलां आसतलें आमकां जवळ जवळ 80 लाख सुमार हाका खर्च येता. खरोखरच हांव तुमच्या सगळ्याचें अभिनंदन करता, कारण तुमी मोठ्या प्रमाणान ना खंय कितें फाटीं फुडें पळयनासतना हे बरे तरेन तुमी ऑर्गनायज करता. जितले पळय आयज आमच्यांनी फ्लोट पळय पळयल्या, खरंच तेंचें अभिनंदन करता. इतले सुंदर, इतले बरे आमी पातोळ्यो खाल्ले, थंय बसून कितें कितें करीत आसलेले आनी इतली आमकां मजा येतली पळोवपाक. खरेंच तुमकां परत एकदां सगळ्या क्लबाक तुमचें अभिनंदन करता. कित्याक चड वगत घेयना, कित्याक आमचो मंत्री उलोवपाचो आसा, कित्याक व्हडली घोशणा करपाचो आसा अशें म्हणून हांवें आयकलां. सो हांव तुमकां सगळ्यांक म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल सगळ्यांचो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. विवा बोंडेराम. हो आवाज आमच्या मंत्र्याक पर्यंत वचून जाय, टुरिजम मिनिस्टराक, तेन्नाच आमचें कितें बजेट वाडटलें. विवा बोंडेराम. थँक्यू. देव बरें करूं. साहेबान सारकें म्हणलें, बोंदेरा सांबाळूंक जाय फुडले पिळगेक, आनी तेंच करता पियेदाद यूथ एसोसिएशन. Phenomenal job by the Piedad Youth Association. Well, thank you so much again. And with that, we're going to request our chief guest, the Tourism Minister of Goa, Shri Rohan Kaunte, to please say a few words. Everybody put your hands together for the Honourable Minister for Tourism, Shri Rohan Kaunte. Viva Bondera. Our good friend, MLA of Kumbarzo constituency, Shri Rajesh Valdesai, my good friend from Kurtori, Bab Reginald, our friend Varun Albuquerque, Sarpanch of this Panchayat, amcho old friend Bab Mario, Sarpanch of the next Panchayat, Samata is Mrs. Vodwaikar, our president of the Piedad Youth Association, Bab Clarence Fernandez, all the members of Piedad Youth Association, all those people who have come here from various parts of the world and various parts of the country to see these Bonderas, our own Divadkars, fellow Goans, media, ladies and gentlemen. I think being the last and being the chief guest and giving a line becomes the most toughest point. This is not the place for speeches. And I can see a boy in a green t-shirt there talking about his body saying, let me dance and stop the speeches. So let me just be very crisp in a line or two. Give me a minute. With your permission. Okay? Thank you. So I could see it, and so it would be with us if we were down there. All I have to say is 50 years of the Piedad Youth Association is a testimony of how culture has been carried across. Congratulations to all the presidents and your young dynamic Clarence Fernandez and his whole entire team of enthusiastically organizing and putting this particular Bondera in such a successful way where the whole world eyeballs have been rolling here. In a world of social media, I think this rolls out faster than the speed of anything else. We have a lot of people from Diwar, which I always say, have made a mark somewhere where people can talk about. I have a friend, Prakash Pereira, from the Pereira family, who's got his supermart and other varied businesses in various parts of the state, but coming out of Diwar. We have another friend, Francis Serrao, who's taken our culture to the world and he's brought the whole world to Goa to see our culture and tradition, being a part of I think he's one of the biggest event organizers coming out from Diwar. There are so many testimonies to the Orrat Divadkars who have shown what they are. I think this is what we need to retain, the culture, identity, what we have, and that's what makes us different as Orrat Goikars, Orrat Divadkars. Today I take my part to convey my best wishes and heartiest congratulations to Piedad Youth Association for having completed 50 years, successfully completed 41 years of your Bonderas, and I think this culture needs to continue with the youth. The whole lot of floats which came from 6 villages, 6 wards, I think was a testimony of how the whole people come together, and this is exactly what we say is the Goikarpan. I convey my best wishes to all the participants. I know that there's a lot of great evening going after this particular event. I convey my best wishes to all of them. And once again, Viva Bondera. Thank you, Mr. Rohan Kaunte, very much.
All right, with that, we're going to request all of our guests on the stage to kindly rise as we felicitate 4 students who have done superbly well in the year that's gone by. And we're going to call them up on stage, so I hope they're nearby. We're just going to request 2 minutes of your time. From St. Aloysius High School. We request Miss Prerna Devidas to kindly come up on stage. Miss Prerna Devidas Savoykar. We're going to request our chief guest, Mr. Rowan County, to kindly present. Let's give her a round of applause, ladies and gentlemen. Ms. Prerna Devidas Savoykar got 77.66%. That's probably 50% more than that I got in the 10th standard. All right, and we also have Miss Shreya Vilas Jadhav. And we're going to request Mr. Reginald Lorenzo to please. And Ms. Shreya Vilas Jadhav got 82%. From St. Aloysius High School to Our Lady of Devar High School. We next have, we request up on stage, Master Anurag Lal to kindly come up on stage. We're going to request... We have his mother to collect the award on his behalf. We're going to request Mr. Rajesh Valdesai to please present this to Anurag's mum. Anurag got 81.83%. And finally, I request Miss Joanne Angelica Pereira from the Our Lady of Devar High School to kindly come up on stage. We're going to request Mr. Varun Albuquerque to present the prize to Angelica. 83.5%, Joanne Angelica Pereira. All right. Now we're going to request all our guests on stage to please stand as we release the souvenir for Bonderam 2025 at the hands of our chief guest and our guests of honor. And as they release this beautiful souvenir, ladies and gentlemen, let's give it up for everybody that was part of putting this souvenir together. Everybody deserves a big round of applause. All right, thank you so much to our chief guest and our guests of honor on stage. Thank you very much. We're going to request Clarence to escort all of our guests off stage and to the refreshment area. Thank you all so much. Please don't leave us yet. Next up, we'd like to request our General Secretary. All right, we're going to request the General Secretary of the Piedad Youth Association, Mr. Sanjay Naik, to please come up and say a few words and give us the vote of thanks. Can we have this mic on, if you don't mind? Hello. The Piedad Youth Association would like to thank our sponsors for their valuable support in making Bonderam a huge success. We are grateful for the government of Goa for extending their support to us, and we especially thank Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant. Our chief guest for Bonderam 2025, Tourism Minister Shri Rohan County, Guest of Honor, Kumbhazuwa MLA Shri Rajesh Valdesai, Kurtarim MLA Reginaldo Lorenzo, Director of Tourism Shri Kedar Naik, GTDC Managing Director Shri Kuldeep Arorkar, Department of Art and
culture, both the Sarpanchas, Mr. Varun Arbukek, who all has been working towards preserving Goa's rich culture and heritage, to Vikram Singh and his team. Rajdeep Builders, special thanks to Rajesh Tarkar. Budweiser India, special thanks to Mohit Shivender and his team. Coca-Cola, special thanks to Sunil Lobo, Munir and his team. Power Decorators, Francis Royston, Anthony and his team. Audio Chris Furtados, Carl and his team. Alisha Enterprises, Ashok and his team. AE Media, Beato and his team. Mercury Devaya Resort, Pagi and his team. Abyss LED Wall, Mohan and his team. Arif Print Works, Arif Sheikh. Ritesh Teli for sponsoring iPhone. Aqua Truck, special thanks to Agustin Susai. Special mention and thanks to Ernest Dias and Carl Costa for their support. Thanks to our live streaming partner, our festival has been able to reach thousands of people across Goa, India and the world. Bondera could not have been possible without the following people. We thank the Goa Police, PI Satish Padwalkar and his team, Traffic Cell, River Navigation Department, Goltim Naviling Village Panchayat, Parish Priest and Assistant Parish Priest of Diwar. A big thank you to the people of our beautiful island, to the wards and all the participants for making Bondera 2025 a super successful festival. Thank you. Thank you to Mr. Sanjay Naik, the General Secretary. Place goes to Anisha Parab. Anisha Parab, let's give these kids a round of applause, please, Come on, ladies guys. and gentlemen. Round of applause. They dressed up so well. Anisha now? Eta, down. Gabbar. Yo. Begin yo. I request Sanjay Naik to kindly do the honors. She had dressed up as Gabbar Singh. Anisha, एक डायलॉग मारता गब्बराचो. कितने आदमी थे? They lost the. Soglani Mottane Talimara, come on, Anisha Paravak, everybody, let's hear it for Anisha. Thank you, congratulations Anisha. In the senior category, we have two winners. The second place goes to Mrs. Kitty Rodrigues. Let's give them a round of applause. But if Kitty's not here, we're going to move on to our first place winner. Kitty's not here? Okay. And the first place goes to Propencia Fernandez. Give them a round of applause, please, everybody. All right, I don't think we can see them anywhere in the crowd, but if you've heard your name, please come and collect your prize at the side of the stage. All right, ladies and gentlemen. Before we move on to anything else, we just want to remind you, every year at the end of the Bondera Festival, we have a lucky draw.
And as part of the lucky draw, we always have some amazing prizes. This year, for your first prize, they're giving away a Yamaha FZ5. For the second prize, they're giving away an iPhone 16. And for the third prize, they're giving away a Toronto Yukon 2.0 bicycle. But in order to be part of the lucky draw, you need to get yourself a ticket. And the tickets are available at the bar, so please grab your tickets at the bar. Just check with anyone at the bar. They'll be happy to help you out to get your tickets. We're also going to be clearing away all of the barricades to make it easier for people to come through. The party's just about getting started. As you can see, we're making way for the bands to take the stage. Just give us a quick minute. If we could have our Bonderam anthem playing, that would be great, because I know a lot of you joined us much later, and we're here to tell you that this is the brand new Bonderam anthem, which was composed, written, sung, put together by the one and only Injunction. Can you black out the back of the stage, please? Thank you. Divarkar! Listen to me! Follow ya! Well, that song, of course, done by Injunction, who will be playing out later tonight. Ladies and gentlemen, Divarkar! Uire! Asa tumi, Divarkar! Aiko Mazai Awaz! Divarkar's in the house, make some noise! Okay, baile kona hai, baile so yela hai, out of the island. Outside the island, kon baile kona hai, make some noise! Ah, wo ge mai, Divarkar, tu mune hai maringa. Goinkar's in the house, make some noise! Soglani barabar mudo jai.
हांव येयला शास्तीसन तुमी हिंगा नॉर्थान कोहे आय उलयता आमगे एशकोन तेशकोन जाता पूण हांव I'm very, very happy to be here for the first time here at Bonderam 2025, brought to you, of course, by the Piedad Youth Association. Are you ready to have some fun tonight? Guys, come on. Ek beer ge, ek Budweiser ge, magir ge inhibitions bahar sotle sogle. Omi, you need to buy me a beer, bro. Come on, guys. I need you to make some noise. Are you ready for 24K India? Guys, we can do better than this. Are you ready for 24K India? Those at the back. Okay, everyone, all your hands up in the air. Come on, everybody, get us your hands up in the air. Everybody together, make some noise for 24K India. Ladies and gentlemen, it doesn't get better than this. This is Bonderam 2025, the iconic 41st celebration by the Piedad Youth Association. And to entertain us tonight, first on stage, finally, we have with us 24K India. Well, the party's about to get started. We've got Injunction playing out tonight. And Tumso favorite, Tumso Mogal, Ryan Nogar's in the house. Don't go anywhere. This is going to be a blast. All right, guys, listen up. I was dreaming right here in the wild, sitting with my bandmates. In a country bar, I was there, from afar. I saw a tiny girl, a lovely little star. Hey, she was Esther, lovely Esther. Essa festa, cai morrendista, saltara nasta, morgan monchalasta, kushikyo umbusta. She was esta, lovely esta. Temeole marca Bonderam festa, cai morrendista, saltara nasta, morgan monchalasta, kushikyo umbusta. Hey, the general Reverend Bass. Your moga to moja soga.
sale sutra shaking tu meu le maka Can I see those hands up, everybody? Come on. La 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 la. Fulara goja, niswas mozodor. Kazera ce utopiona dushidor. Aris tuje moja mogan lasta Oitor, tu vorba tai moja karna zoko. Tu miore archidle di sale. Sodum tu kawole dore Mogak tuja shetatzole Laka laka tu sregon, moskorio korshi kore. Those hands in the air, everybody. La 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 la. All right, let's go. Gotoyari, Nachule João, Tuku Basari, Ai Capoeira Saúde Xeri, Do not stumba, Ariana Starumba. Nachi Mari, Nachi Africa Gumba, Calypso, Portugal Lumumba. Goiás do Nordeste samba. Do not stumba, Ariana Starumba. Ago Nachi Mari, Nachi Africa Gumba. Calypso, Portugal Lumumba. Goiás do Nordeste samba. Sara di svoile goinja